Hello friends, a very good evening and welcome back to my video. Ngasi ai se ni khali se ai se dese ground nei na hujik lai se sidagi thonglan aduga uya lambi ta ga koi uya lambi grace cottage adom da sen gi ge kilometer 8 ngmo oi gani ai se hojing ak tang warm up tawre ado sidai de tama chen ngarga aduga ai gi ngasi de dum chelage video ji mateng mateng number ya ga de namakke atra ga de dum chelani maram de sening ngasi ji phana ai facebook ta su mayam chen ni da update taw gi bani adugi amatung na dum chela koi wakan pa mi base thabak bon thok base khwai phai thabak leitre di mi ji apho wakan khan de facebook ta kai da mayam trolling tawriba sarcasm gi adagi mi usitawi mong tawri se siam phato wakal ni masi healthy mind oibagi nate wakan da hakchang phaba oidabagi ni healthy mind oidaba ita wakan phattaba oibagi ni adu kuina sahi mari mama amasum patana sum khanjal adi adu mi do afa ke su ro hen hen na angau bu dong tro pi do adu na ya me koi wakan je di nium chum na pubi ba mana pam se gi do aina khan gi do thabo in on thok pa ngam mi nga hai ba do ma ne yam positive oi ba attitude ama salan gi do yam pha ba dai adu na ai nga sai ai sen gi khan gi do je no se la me am aduna nomagi manung sida aina kari afaba thabak khara tohba yai ga haibse ai ngamba level da chawbo igera macha igera aina ngamjaba thakta adamaina tongnaba hotnaba si yam phabraina khalle aduna tan aina tawdi tawdar mi ge soiba khara yeng adagi sum complain noi tawba adagi warak watem nabagi mong hojikan yam tongnari si masi yam kaju kanadabra aina khalle hoi matang chaba adagi afaba pota complain tawbe ai matang chana asoiba semdong minabe ai maina tawsi tawgun je haina be ai aduna tana yam ai apa sana ba kariyam ka thaina bagi mindset is mayam si tawbusi ayeng khar lerga di masi kujillaga di sige wakalon china aide mi do afaba kasu oirwe mage tungi punsi da haiba tare masi laina ngak tani olakadori se akoina khangdabai wane isana khangjadabai wane ai phatchaba attitude mayam sin ai punsi si lamjing ngakadori ne aduga na sahi yam jilla kandadi mathu maram khangdaba mi dongna dum torkadoi ne adugi chingnaba kiba mayam duna so ai samtokna ai adum honabani hojiki social media ai matam sida chimasi umasi yam khalogdaba yadaba haiba tare aduna ne hojik se grace cottage academy yore kilometer 8.3 chele sulep lep ta bida ngasi dia aduna mark dai video kai gra khara number ngamdre chena budi mate khara nammi adu leptana dum chening ba adugi nan stop ta dum chele kilometer 8.3 9.3 kilometer wakhan je hoji yang re ngai re sen masi wade ngasi dei kaim wade ado mai chanmam thokpa sang amna soi leptana dum chelpane smai sen basi am ngai ado khoina wakhan ji amna phan basi darkar oi ina haijabado ngai aina afaba habit che aina tawge khangi basi tawhanba aigi wakhalna haiba ilan bai ba tai hakchang si wakhalna afaba thabak taw haiba do hakchang na inma ngaman ba marin palan ba talan da ba simai thabak si oiler me aphaina wakhan pangan kalan bai san khalli wakhan ja afaba khaninga kani afaba tawninga kani adamai tawga loina tawnar kani mayam sin loin phani adamai khalle ai jo adugi training ne hoji kan tawrise ado sum kana da bada wakhan mang khan biji kaim kan de hoi jo hana sum facebook to igera asmayam troll tawba natraga mi onda yam sarcastic oi poching ji de hena interest taw dom taw me hoji kan de adugi pot ai thoin interest taw tre nami madu kana de wakhan phattawa ma am pair lei bai se
ꯀꯣꯛꯇ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯀꯨꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯔꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯨ ꯗꯁꯕꯤꯟꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯀꯣꯛꯁꯤꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯗꯁꯕꯤꯟꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯑꯐꯕ ꯈꯟꯕ ꯑꯐꯕ ꯈꯟꯕꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯖꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯇꯜꯍꯟꯗꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯜꯂꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ